Қаршы алабыз. Понаехали командасы. Нешік кәйфлер қыздырабыз ма бүгін? Әлбәттә! Рахмәтләрегезне кемгә белдерәсез? Рәхмәтебезне белдерәбез безнең председатель РОО ТНК Фарисов Фарид Фарисовичка. Рәхмәт! Яхшы, әйдәгез, уңышлар, қыздырығыз, әйдә, алға! Уразалар бітті. Уразалар бітті. Бір-екі күннен соң Уразалар бітті. Әмин уразаны тұтмадым. Әйе күренеп тора. Син аны тұтқан болсан, Менә бу майлар рюкзак китеп барган булар иде. сәлем болсын! Мәскәү понаехали командасы. Димәк, танышып кетик. Мин Рәфис, ягъни атакас. Мәскәүдә 2 катлы йортым, бакчам. Рәфис, җиттенде картлар йортын үзеңнең йортың дип санарга. Монысы Мәскәү җүләре. Кто создал тебя такую? Монысы Казан җүләре. Мин җүләр. Алар әле бүген генә таныштылар. Ә монысы Юлия. Исәнмесез? Ул Казанга чын татар егет эзләп килде. Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. Юлия, сізнің әнейігізге менің әнейім кебек құдағы керек түгіл мүмкін болай бірге шәй ішіп тұрып. Извините, а что такое ку-даги? Аңлашылды. Динар бар, бұл сенікі. Урыныңа бас, урод. Так, сіз жүлерлер, нәрсе бұсы әзірләдіңізме? Әлбәттә! Жоқ, кеттік де ошарға. Так, туқтаңыз, келіңіз мұнда. Мұнда бүгін нәрседір көрсетірге керек. Мына көрінәйін дәймігіз, достлар, Мәскәудәйін екенін. Хаман керек те керек. Сен өзің бір нәрсе күрсәтәсің місің? Сиңа неше еш? 46. Братан, кеттік әйді, ол қазір тұр алмаяшақ. Кеттік ошарға. Нәрсе болды? Менің бабам да шулай кетіп барған еді. Так, келіңіз әлі мұнда. Ол тұрды. Демек менің баба исән. Жүлерлер. Так, жиылды. Мәскәу понаехали командасы. Башлаймыз! Әрбіріңіздің де шундай кішіні көргеніңіз бардыр. Бір күні міне балыққа барған еді. Мәйме, міне мұндай сазан тұттым. Сәлем егітлер. Сәлем. Хамиді мен аға айтам, көкірі. Қошыңыз егітлер. Кем еді бұл? Білмейм. Бұл тігі бәлекей шақтап комбайнан еғылып түшкен Исрафил малай енді. Субханалла. Өскен. Мәскәулер болғаш, біздің арада Илназ Гарипов та болырға тиеш. Илназ, шық әлі. Шық. Жігітлер, бек зор рахмет, мені өзіңіздің яңа шақырып алған үшін. Хам, білетсіз ме, рахмет сізге менің жырны отбивка қойған үшін. Вообще, мәйбәт деймі? Рахмет. Не, тұқта. Илнасына силәшкен шәдір бетінде. Все, рахмет, брат, давай, давай. Илнас Гарипов, ұстар. Нәрсе берді ол? Қора. Охо, оты қазға да берем әлі. Ей, жидер енді. Девам етебіз. Жей сезоны башланды. Пляждағы болған халini қарап кетейік. Ғафу етегіз. Ғафу, плавка киерге керек еді енді.
Күз алдына китерегіз. Ике татар егеті матч ТВ-да эшли башлаганнар. Ихтибар экраннарга. Демәк, хәерле кич, исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Бүген бездә татарча регби. Менә самовар куелды, хәзер егетләр чәй эчеп алады. Башлыйбыз. Бас кызым, әппипәк, син басмасаң, мин басам. Эй, аңгыралар, бу танцы ТНТ түгел, барыгыз әйдә, уйнагыз. Эй, менә мен егетләр пиццага заказ бирдем, әйдәгез. Менә инде уен башланды. Егетләр барысы да шаба куядыр. О, шабалар шыкыра аштанны салдырды Мәскәүдәге Сабантуйда кебек. Нәкъ та шулай, дустым, нәкъ та шулай. Дәвам итәбез, дуслар, икенче спортка күчәбез. Ул да булса, бои без правил. Менә инде безнең Кукмара егете Тони МакКонахи әзерләнеп тора. Ә менә бу сул як почмакта Рузаль Губайдуллин көрәшен егете күреп торасыз, әйе. Все, сугыш башланды, киттек. Ул аштырып кырды, сукты. Вот әйбәт, давай, добивай. Менә шулай, тагын сук. Мине белән сугышасың. Мин синең белән сугышмыйм, мин сальто шикерем. Яхо! Кара әле, бу бит безнең лесхоздагы пошыйсыман. Тик менә кебекме? Менә нәкъ шулай. Карагыз спорт, карагыз татар телендә. Рәхмәт. Hürmetli dostlar, hem indi ahırdan нәрсе әйтәсез килә. Мәскәү. Казан, Поезда. Татарстан. Не сөйлисез сез? Без сөйләмибез аны. Ә кем сөйли? Габделфәт Сафин. Мәскәү Казан поездының исеме Татарстан. Килерсеңме бәгәргә? Понаехали, КВН командасы Мәскәү шәһәре. Жюри әгъзалары, сезнең нәтиҗәгез нинди? Карап киттек, Ришат елмая торган смайл. Барысы да елмая торган смайл куйдылар. Котлыйбыз Мәскәү командасын. Һәм инде бер-ике сүз, кемнең әйтер сүзе бар? Фәридә, файдагыз сездән. Берәр матур сүз. Ошадымы сезгә Мәскәү шәһәре, Мәскәү командасы? Гашык булдым. Гашык булдыгызмы? Бик зур рәхмәт егетләр, бик зур рәхмәт кызлар. Сезне ширек финалга чакырабыз. Алкышлар, рәхмәт бик зур.